إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه نشهد جميعا أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي العربي القرشي الهاشمي محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه وعلى كل من سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم أن يرث الله الأرض ومن عليها. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي مصطفى صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة صاحبها في النار. أجارني الله وإياكم وسائر المسلمين من النار. أما بعد، أيها الأحبة، هراي مسيب جلب تدب باوي يتدي الله سبحانه وتعالى duwano nelaɗo makko on sallallahu alayhi wa sallam e ɓeygure makko e wondiɓe makko e sahabaɓe makko. haray mi salmini on salminagol islam, minni on assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. haray miɗo toro allahu subhanahu wa taala mo beeka iwri ha hewti ɗo, iwruɓe liége, iwruɓe anvers, iwruɓe bruxelles, iwruɓe hollande, mo beeka iwri ha hewti ɗo. miɗo toro subhanahu wa ta'ala on yo allahu waɗu joddi seena makko on ɗo hara ko jannatul firdawsil ala. miɗo toro kadi kala téléphone ɗo ma ƴettuɗo otowal mum, ma soodi essence, ma itti mbuuɗi mum, ma addi feere fiino o bayana ɗo laatora. miɗo toro allahu yo allahu on yoɓiroymo ɗum ɗo ko moƴƴi hara o hettoroya ɗum ɗo ka mandakkewal makko moƴƴal yawma yaqulu kullu nafsin nafsi nafsi, ñande kala mo ɓeeyoyta hoore an hoore an. miɗo toro allahu subhanahu wa ta'ala on yo allah on arsikam min wonɗo yewtude on konnguɗi hawrodirndi e deftere allah nden e sunna nelaaɗon sallallahu alayhi wa sallam. wa kama as'aluhu jalla wa ala an yaj'ala kulla kalimatin aquluha huna khalisatan liwajhi lkarim wa an yaj'alakum min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsanah أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أحبتي في الله، haray musidɓe julɓe tedduɓe, haray ɓawen nande ɗi konnguli ɗo weltano musidɓe men ɓen ɓe kurtoreɓen yo allah on yoɓir joddi o démarche mo ɓe wayi ɗo fiino o bayana ɗo laatora hara joddi mum ko aljanna. haray enen kadi yo allah on waɗi en ɓe yimɓe ɓe hino heɗito yewtere ɓe ƴetta ko ɓuri e moƴƴude e yewtere nden kon ɓe accato ɗuma. miɗo toro allah subhanahu wa taala on kadi min wonɗo yewtude on yo allah on hawrindinan e konnguɗi yaaduɗi e deftere allah nden e sunna nelaaɗo makko on sallallahu alayhi wa sallam. kala haray ko nanɗon toon ko yaadi e bindi, haray ko ɗum ɗo woni faannude anden. kala nanoye ɗon toon faljere toon haray ko min abdallah wonɗo e wowde woni ko falji, haray wona bindi ɗin haray miɗo tori yaafuye. haray faannude anden kadi ko haalina kam faame, haray hina haalance. sa nani toon ko hawranma hara no yaadi e bindi ƴettu haray min mi yettin wona min wowli.
sa nani toon kadi haray ko lundi bindi ma ko welarima haray tigi tigi on sino yaadi e bindi ƴettu si tawi no lundi bindi haray woppo haray komi aɗomi fuɗɗade yewtere anden ko weltinirgol o jama seeniɗo fof o jama seeniɗo ɗo fof hande accitu liggeji mum fof ari ɗo ñande 26 mois d' avril 2008 haray miɗo tippugol e dalilji ga qur'an e ga sunna nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam haray kala jooɗiɗo e nde jonde ɗo haray ko jeyaɗo e moƴƴanaɓe ɓen jeyaɗo e malaɓe ɓen aduna e lakara fi honɗu nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam hiɓe maaki e hadis maɓɓe selluɗo inna allaha yu'ti dunya liman yuhibbu wa man la yuhibbu wala yu'ti dina illa liman ahabba faman a'tahu llahu ddina faqad ahabba wo allahu subhanahu wa ta'ala o himo okka aduna neɗɗo mo yiɗi ma neɗɗo mo yiɗa himo okka fof se ndaari fewn ɗo aduna on ko yimɓe ɓe jokka ko allah yiɗi kon ko ɓen ɓuri avancude wo kono okkata diina l'islam sina neɗɗo mo yiɗi wo kala neɗɗo mo okki diina o waɗi ka ɓernde ma diina l'islam haray o yiɗima yo allah waɗi en ɓen yimɓe ɓe allahu on yiɗi haray akbaru ni'ma allati an'amaha allahu ala ibadihi hiya ni'matu l'islam wa kafa biha min ni'ma haray ndema ɓurɗo e mawnude on e nemaji goo fof ko allah subhanahu wa ta'ala nemini en haray ɗum ko nema l'islam ɗum no yoni nema allah no inni e qur'an alyawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum l'islama dina haray o dina l'islam ko jokkuɗen ɗo haray ko o nema ɗo ɓuri mawde e nemaji fof kala ko bani adama woni ko nemina haray noon ɗum ɗo no woodi woɓɓe buy faalaɓe wongol e tawede e nder o ngal dental ɗo hara allah subhanahu wa ta'ala on newnanaari ɓe komo allah on yiɗi tun newnanta tawede ngal dewdital ɗo komo allah on yiɗi tun newnanta accitugol golleji mum adna yankoji ara tawe e ngal dental ɗo en tori allah subhanahu wa ta'ala yo allah on duumin en e tawegol siga ɗe dente ɗo ɗen toro subhanahu wa ta'ala kala arɗo ɗo no wondi e nawnare ma e sogola yo allah on ittanmo saabu teddugol nde jonde ɗo ahibati fillah fa inna mawdu'a muhadarati ma'a siyadatikum fi hadha al-yawm at-tayyib al-mubarak wa fi hadha al-makan as'aluhu jalla wa ala an yaj'ala kull kalimatin aquluha huna khalisatan liwajhi al-karim sawfa yaduru hawla ad-dunya wa ghururatuha wa zakhrafatiha hara yewtere anden hino yiilo e fi yewtugol aduna e probléme ji mum e cuɗariji aduna ko honɗum waɗi tawata o aduna himo cuɗira en ko honɗum waɗa kay tawata bani adama acciti ko addira ko e hoore o aduna jokki o aduna yaqulu subhanahu wa ta'ala fi muhkami التنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب haray allah inniyega qur'an makko wo cuɗanama yimɓe ɓen cuɗanama o innaari julɗo ma kefero ma mumini ma fasiko yimɓe ɓen fof cuɗanama honɗum yiɗugol tuuyoji aduna immorde e suddiɓe immorde e ɓiɓɓe worɓe immorde e étage ji immorde e otoje immoje e jardin ji ɗiɗo fof allah en ɗo fof ko matawul hayati dunia wonko ka makko toon no woni ko ɓuri moƴƴude e ruttorde konko allah subhanahu wa ta'ala woni idan fa hunaka su'alun yasrahu nafsahu wa yaqul ma hiya ghururati dunya allati mana'ana an ibadati llahi azza wa jalla haqqa ibadati haray ko honɗi woni probléme ji aduna ɗin ɗi probléme ji haɗuɗi en rewirgol allah subhanahu wa ta'ala on no allah on yamiriri en noon ɓay o inni en ka qur'an makko wa ma khalaqtu ljinna wal insa illa liyabudun ma uridu minhum min rizq wa ma uridu an yut'imun inna allaha huwa arrazzaqu dhul quwwati lmatin wo o tagirari yimɓe ɓen e jinnaji ɗin sina fiyo en rewmo o falaka yen arsiku yo falaka yen arsikumo ko kanko woni arsikowo joddole feeñuɗe ɗen kadi
jonnon ko piiji honɗum e honɗum woni empêchude en haɗude en sakkade en e rewgol allahu subhanahu wa ta'ala e hille himo innato e aya qur'an goo ya ayyuha allazina amanu ittaqullaha haqqa tuqati wala tamutunna illa wa antum muslimun wo ko onon yo gomɗinɓe hule allah hattirde e hulugol hule allah no haniri hulirede noon ko satti wo ko satti wata on maayo sina hara ko on julɓe sa wuuri ɗo no wuurirɗa wonde ɗa tawya subhanahu wa ta'ala o nde a tawyatamo toon hara ko a julɗo walamma su'ila al imamu al ali karrama allahu wajha wa radiya anhu wa arda ma taqwa qala al khawfu min al jalil wal amalu bitanzil والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل jonnon mbay waɗo tippike sayyidina ali alandama noon ko honno woni kulol allah wo ko ya hulu allah kene e gundo si yimɓe ɓen no rentuma hula allah si tawi ko an tun kadi hula allah ko ɗum woni poyen arano poyen ɗiɗa on wal amalu bitanzil ko gollitirgol alqur'ana o hiɗa yiɗuno goɗɗum no welaynoma goɗɗum no mettaynoma ha qur'ana inni ɗum ɗo no moƴƴi haysi tawi an a moƴƴinano inna ila dañande hino moƴƴi ko ɗum woni wal amalu bitanzil gollitirgol tippinade nden warrida bil qalil e weltorgol arsike hun kun allahu subhanahu wa ta'ala arsiku ma kun ɗuuɗi kun fanɗi kun lammi kun haaɗi kun laba kun kaani ko allah on arsiku ma kon weltora ɗum ɗon ko ɗum o inni e nokkugo e abiyatu shiriya لا ترهبن الفقر ما استفي غد لكل غد رزق من الله وارد إن ربا كفاك بالأمس ما كان سيكفيك في غد ما يكون وقال بني آدم ووتا هلو باسل هلو اسكي قوى جلو ووتا هلو باسل هلو اسكي هنا جولو دي وقت وجدين جوري كجولر دي وهم الله جو أرسكو دي مهانكي وهم أرسكو دي هندكتي allah ini e qur'an wa fi samai rizqukum wa ma tuwadun kaga kammu dow ga woni arsike mon on e konko foda ɗon kadi ɗum na juuɗe goɗɗo woni si tawi allah o ƴettuno arsike ngo waɗe juuɗe goɗɗo bani adama on hulayno dépense gol fi wata jawdi ndi lanno kono koye juuɗe makko woni kono faala o woni accitirde bani adama mayata hara no luttanimo e aduna yeru embere misqala zarratin e toɓɓere ndiyan ko allah o windannomo o yaray si o maaya bani adama maayata hara no luttanimo e aduna yeru embere sayre wotere ko allah o windannomo o ñaamay si o maaya ko tuma foppu timmi o si bani adama o maaya bani adama si o hewti ka o maayata si o waalike hara ndeññande kanko tigi mo andi pellet ɗo himo ɓadi laakara o ɓuri aduna o malaikaɓe nayo aray tawa mo ka o waali ɗon ɓe landomo mo ɓe maɓɓe landomo landal gotal huccita malaikajo sardiɗo fi ndiyan ɗan o inna yabna adam mashaytu min almashriqi ila almaghrib wa lam ajid laka sharbata ma'in tashrabuha mi yahi funnange ha e hirnange mi ronku heɓandema toɓɓere ndiyan wotere ko yarata foppulanni hande ko on say ɓe innata hay ndiyan ɗa waɗaka hunduko pellete o tuta feƴƴata fes ko windano kon lanni robbine on allah on sokimo on malaikajo ɗo yaha malaikajo jogiiɗo ñamete on kadi on ɗon kadi ara o inna yabna adam tuftu laka almasharika walmagharib wa lam ajid laka luqmatan taakuluha ko ayo ɓi adam mi yahi funnage e hirnage mi ronku heɓandema sayre wotere ko ñamata on ɗon kadi yaha bani adama on anda ɗo kan lanni hayɓe etiyo ñaamo wata ñamude ko windano kon lanni goɗɗo ñamata arsike goɗɗo malaikajo sarsanoɗo on kadi fi ƴettugol taɓalle maɗen ta sikkude nde a immoɗo a yaha sikka ka woni naɓɗe ɗe koyɗe ma allah no sardi malaikajo spécial ko townanama koyɗen kaw acciti wawa feggoto on ɗon kadi allah ara inna yabna adam tuftu laka almashariki walmagharib wa lam ajid laka khutwatan tamshiha mi yahanima funnange ha hirnange a lutira hande taɓande wotere nde wawɗa taɓade lanni few ko ɓe yaha on ɗon kadi yaha luttanaya ɓon on ɗon ara on ɗon kadi inna ko hayyo ɓi adam
ko min Allah halfinno fofaali maɗin ko wonɗa e fofude kon ko innuno a foofay ko lanni few a luttira hande hay foofa ngoto ngo foofata yabna adam tuftu laka almashariqa walmagharib walam ajid laka nafsan tatanaffasuha a luttira hande yer foofalu ngotum kum foofata lanni few ko so tawi ɓeɗo nayo no yalti hande kadi si o inneteɗo malakul mawti on sayi oɗo non naata fi ƴettugo ruhu o ko ɗum Allah ini e qur'an falawla ida balagati lhulqum wa antum hina idin tanzurun wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun on sayi ɗon hara ɗen anturi ɗon bani adama on kono haray tigi tigi on malayka ɓe no ɓadimo ɓuri enen ko ɓaɗi ɗenmo ko haray si feƴƴi ɗon mawduwa on inchallahu subhanahu wa ta'ala yergo tan on permetti en wo en jaaboto ɗe lande piiji haɗuɗe en ɗin e fi rewgol allahu subhanahu wa ta'ala idan fama hiya hadihi alzuhrufati wa ma hiya hadihi alghururat awalan alsihatu walfaragh ثانيا المال والبنون ثالثا العلم والجاه رابعا الشباب والقوة خامسا طول الأمل سادسا وأخيرا عدم القناعة haray piiji wonɗi en haɗude ɗin ampeesude en ɗi ronkugo rewrugol Allah no haaniri rewirde ko ɗi piiji jeegoɗo hiɗi ɗuuɗi kono ko ɗiɗo ɓuri e himmude wonɗi en sakkade ha ronke rewde Allah goa ɓunku ngo honnum wo ko cellal ngal ɗiɗa ɓunnum ko honnum wo ko jawdi e ɓiɗɗo tata ɓunnum ko honnum wo ko gandal ngal e jaahu on naya ɓunnum ko honnum ko cuka yaagal ngal e doole ɗen jowa ɓunkun ko honnum ko juutingol yela jeega ɓunkun e sakkitiku ngun ko honnum ko angal yondinaare haray ko ɗe toɓɓe ɗo wonɗen e développe ɗe haka tan o yoni wo inchallah miɗo toro Allah yo Allah on hawrindinan e sawaba wawon faamude yewtere komi faandi kon waɗa kadi hara ko fi Allah woni ko yewtira toɓɓere arandere nden assihatu wal farah ko cellal ngal e tan on woni e empêchude en woni e hoɗude haqqillaji men ɗin ha ronke rewirde Allah no haani rewirede no andirɗen noon fir'aunu allah'in fir'auna o laami no duuɓi temeɗɗe 400 ans himo ka pouvoir woɓɓe inni wonayno balɗe 50 si o yahurgo nde wootere kama jaa fi l'athar anna fir'aunu lla'in makasa fi lmulki akthar min 400 sana wa qad qila aidan annahu kana la yamshi fi lhammam illa ba'da 40 yawma as-sihha wal faragh ndubandiru ɗo nun no woni ɗo ni Allah okkimo cellal a 100% duuɓi temeɗɗe 4 himo laami ɓayo yehi ha ɗum ɗon ɗuuɗi o innoyi ana rabbukumul a'la aya go o yinto ma limtu lakum min ilahin gayri mi anda ɗen ɗo jogii Allah reweteɗo goo si wona min Allah yaafimo ɗum ɗon o innoyi kadi komi woni Allah mo ɓurɗo towde on say noon fa akhadahu llahu nakala al akhira wal ula ko on say noon Allah on halki oɗo enen ɓe jooɗiɓe ɗo e ɓe ala ɗo hiɗen sikka en heɓay cellal e duuɓi wako firawna heɓuno wawata wonde ne laaɗo sallllahu alayhi wa sallam hiɓe maaki hadis selluɗo a amaru ummati ma bayna 60 wa 70 wo haray gurdam mofte maɓɓe ɗen ko hakkude duuɓi 60 ha 90 si feƴƴoyi toon haray ko seeɗani seeɗaɓe ni woni ko feƴƴoyta yeeso to joni noon ko holluwon ma haɗude ko ɓay hiɗa selli ko tanki hiɗa selli yejjita Allah si goɗɗum muusima ɗo joni a waalike pellette anditay subhanahu wa taala a yeggitay programme ji ma golle a yeggitay programme ji ɓeyngure a yeggitay programme kala ko yowdiri e aduna ko anditata wo on say ko Allah subhanahu wa taala fir'auna oɗo ɓay o nangodirama o yehi ha o andi pellette o mayay woni o inni amantu billahi amanat bihi banu israil wa ana min almuslimin Allah inni mon al'ana wa qad asayta min qabl ko joni no wonɗa e gomɗinde
Musa ari noddima o noddi tigi a waɗima ko waɗɗama kon ko joni noon hande tigi tigi on fal yawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka aya hande men halkete maayo ngo ngani ngo ñamatama ɓe ƴawnay fure ma on ɗo fiya wonu tasakuye waaju wonande ɓen aroyayɓe ɓaawo haka woni ɗon so hewtoy ka mise égyptien ɓe ɓen on tawa bandir ɗon hino waali ɗon wiwnoɗo ana rabbukumul ala mo Allah okkuno cellal wako okki hande hino ka o waali ɗo ko ɗum Allah ini en qur'an inna fi dhalika la ibratan liman yakhsha ɗum ɗo ko tasakuye wonande neɗɗo miijitotoɗo yo Allah waɗu e miijitotoɓe gollitira kadi ɗo ko seeɗa as-sihhatu wal faragh mi jonna exemple goto kay Numrus ndu bandiru laaminoɗo kadi Irak ɗo o tampinnoɗo kadi annabi Ibrahim on noon kadi Allah okkimo wako okkimo o okkimo piiji ɗin fof ha timmi kono tigi tigi on o yeddi Allah subhanahu wa ta'ala o tawi ala wo ko waɗa sina lettugol annabajo makko on ɗum ko annabi Ibrahim Allah on jarriborimo sonsoli hu gotum naadi ka hoore makko tawata kun ɗo woni ko o sonjorta tanki himo tappude hoore nden sonsoli hun kun no deƴƴini o deƴƴinoɗo tun kanko kadi kum memmino ndaare si Allah wumini gite goɗɗo hara ko gite ɓernde nden na wumugol ɗe ɗo woni wumugol ko wumugol hara angal yi'ugol goonga ma nanugol goonga ko ɗum woni wumugol kun sonsoli on ɗon kun tampinimo ha watti joni ɓe adda e garduɗo ɓen ko ɓen ƴettata martoje tappa hoore lanɗo tanki hiɓe tappude hikun deƴƴini ɓe deƴƴinoɗo tun kanko kadi ko memmino ko ɗum Allah ini en Qur'an wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfus was-samarat wa bashshiri as-sabirin alladhina idha asabatuhum musiba qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ulaika alayhim salawatun min rabbihim wa ulaika humul muhtadun Allah jariborimo ɗum ɗo woɓɓe inni joni waɗgol ɗum ɗo lanɗo ƴettugol marto e tappa hoore makko ne ɗum ɗon ko hoynugol mo seeɗa joni ko wonne wadde moƴƴinane mo hoore kanŋe taƴen nde hoore ɗo ƴetten nde joɗɗinen ɗo nda resi Allah wumini guiɗe goɗɗo ɓe moƴƴinoyo hoore kanŋe nden ha moƴƴi tawata hino waywa kanko tigiri oya ƴetti gafa kan taƴugol o ɓeyano e joɗɗi ɗum wawa marsude afa man yahlu'u kaman la yahlu e hara on tagowo no way wano on mo tagata oɗo kay ko ni Allah on halkirimo si feƴƴi ɗo ƴetten exemple goto feƴƴenge nde toɓɓere ɗo Allah tagi woɓɓe o mawnini fi maɓɓe o okki ɓe doole o okki ɓe cellal ha kanko tigi o inni mi tagari siga ɓeɗo ka hawre leydi ndare suratul fajr ko Allah on inni alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ad irama zati al-imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad lam yukhlaq mithluha fil bilad Allah tigi o inni o yaari faade ɓe adinkoɓe samud wo jomiraɓe doole lesaynoɓe pelle ɓe araynoɓe tawa fello no dari ɓe lesango ɗon ɓe waɗango ɗo chambre e salle wakko ɓe faala o goɗɗo e maɓɓe ƴewatano leggal fi tettugol goɗɗum ka dari ɗon o yowtay tum Allah inni kanko tigi hakke ko mawni fiiɗi bandiji ɗo o inni womi tagari siga ɓeɗo ko hawre leydi enen en hewtoto ɓeɗo honto battere maɓɓe woni ko halkede ko honɗum hoddunoɓe ko cellal ngal e doole ɗen e tango ko ɗum laaɗo sallllahu alayhi wa sallam no maaki hadis ni'matani mahbutun fihi kathirun min annas as-sihhatu wal faragh wo nemaji ɗiɗi no toon ko nemaji ɗi Allah o nemini bani adam wo kono ko ɓuuri hewde yimɓe fof no wedditi e ɗin nemaji cellal e tamma o siɗa selliɗa wawi wadde kala ko waɗa ni no woodi fewn ɗo ni hakkude men musidɓe men wownoɓe tawede ɗi bayanaji hande ɓe ala ɗo fi on noon saabu mankugol cellal ngal ko ɗum sine laaɗo maaki hadis goo wo pi irtanim hamsan qabla hamsin wo eto profita piiji joɓi aɗo piiji joɓi heɓudema cellal ma ngal aɗo a nawnude tamma on aɗo a wonde hondo ko sohlinɗo gurdam maɗan kadi aɗo a mayde ka wonɗa ɗon kadi galo aɗo a wonde baaso ka wurɗa ɗon aɗo a mayde ɗi piiji ɗo jowi ko ya eto profitaɗi si tawi ɗi hewtima hare feƴƴen e toɓɓere ɗiɗaɓere nden almalu walbanun qala ta'ala almalu walbanuna zinatul hayati dunia wo jawdi e ɓiɗɗo wogo cuuɗari gurnan aduna fi honno par ce que maya e acca ɗo kon waɗi Allah besono e jawdi par ce que honno ɗum ko cuuɗari gurnan aduna o inni honno qul huwa allahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad Allah jibinari o jibinaka o besonaki e ɓiɗɗo
par ce que ko cuuɗaari ngada ko fitna e aya goo o inni innama amwalukum wa auladukum fitna e fensida jooni ayaje ɗen inchallah jon noon ndi jawdi tawata ko ndi woni e soñjude en ɓaawo mayri wonata ko sindi ɗuuɗi gargo probléme jawdi ndin noon si tawi jawdi ndin ari tawi gandal ngal a waaway hiwde ndi waawete hiwde kam si tawi noon ko kayri adi gandal ngal haray ko an hiwata ndi ko ɗon serti hakkunde gandal ngal e jawdi ndin gandal ngal ko kangal hiwayma jawdi ndin ko an hiwata ndi jon noon ɗaɓɓugol jawdi no harmi la ɗum ko jais wo no ɓeyni wo ɗaɓɓire aduna on was tawi o mayata ɗaɓɓiro laakara on was tawi ko janngo woni ko maayoto jon noon ko jawdi honndi woni ko ŋiñaaɗo ko jawdi weltindimma haa e rewgol allahu subhanahu wa taala jon nen exemple ji fewndiɗi ɗo ɗi bayanaji men ɗo ko waɗirta ko nde wootere pette e nder lebbi ɗiɗi ɓe a yeeyi a njulike e nder balɗe 59 ɓay lewru ndu ko ɓuri heewde hara ko balɗe 50 balɗe 59 hiɗa njulaaɗe ko a heɓaari ɗon ko musiɗɗo julɗo e nder leereji nayi bayana gooto accitu ɗum ɗon muñora ɗum no sabi allah ya heɗoyɗa yewtere l'islam wata yeggitu allahu subhanahu wa taala o landoytoma piiji ndan wano indir noon ko hadis lan tazula qadama abdin yawma alqiyama hatta yus'ala an arba gooto e men mbuusoyta ñalande darngal wona annabajo wona moƴƴuɗo wona mo moƴƴano ha o lande piiji nayi a jaabotoɗi si feƴƴoya a landoyete ñalande darngal cukayagal ma ngal ko honto ngal feƴƴi doole ko allah on okkunoma kon ko honto yiye buɗaɗe jawdi ndi allah on okkunoma nin ko honto heɓuɗandi ɓay a heɓini kadi ko honto dépense uɗandi kadi gandal ma ngal si tawi a heɓuno ko honto utilise ɗa ngal gandal ma mo be men landoyte ɗum ɗo ñalande darngal anditen noon piiji ɓurɗi e moƴƴude ɗin e nder hoore o aduna si waɗiraka fi allah ko ɓen ɗo woni ko huɓɓitiroyte yiite nge ñalande darngal yo allah on dandu en komɓe woni huɓɓitiroyteɓe yiite ngen ko gando e marɗo e waɗɗo jihaadi fi sabilillahi allah ɓanna gando on o innami o kiima gandal ko honno gollitirɗa ngal gandal ma on tigi inna mi janni yimɓe ɓen mi waajike yimɓe ɓen kala haton jinɗo mi jaabike lande mi waɗiri ɗum ɗo fi allah lillahi walli rasul mi waɗira allah inna kazabta a fenay ko waɗirnoɗa ko fiyo yimɓen inne kaari ko gando ɗum wowlanoma fa umira bihi fa udkhila fa ulqiya fi naari jahannam on noon ƴette bugoye ka nder yite jahannam par ce que na fi allah jonninoɗa gandaga ko fiyo inde hiɗa jangi ko fiyo inde ma nane ɗum wowlanoma ka aduna a perdi ulaika allazina la khalaqa lahum fi l akhirati illa nnar ɓeɗo ɓe mara geɓal hay hunde ka lakara sina yiite jahannama fi honɗum ko waɗiraɗo yiingo nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki ahwaf ma akhafu alaykum alshirku l asghar qalu wa ma hiya ya rasul allah qala arriya ko waɗirgol yiingo miɗo yewtirde ɗo fiyo innu kaari no jangi miɗo wajura ɗo fiyo innu kaari no waɗi yewtere ɗum waɗama si wowlama awa sina ɗum lakarala allah ɓesornake walleteɗe piiji ɗi kala ko wonari halisatan li wajhi l karim ɗum hara ko yiite jahannama ko poubel o dewal ko juuleten ko goɗɗo hajjata ko hoorata ko zakkata goto ala besoniɗo ɗum sina allah si allah inni sodanoy tawa ɗum ñalandal ngal ka poubel naɓete poubel ɗon noon lakara ko yiite jahannama goto buganoyta ko goɗɗo ko homboye mon jaɓata mi ñawlo ɗum ɗo joni 100 euros mi yaha mi juula ɗo joni fana minna joni 100 euros yowno place fana goto e men jaɓata goto jaɓata ɗum dewal ko haton jin ɗum wo ko allahu subhanahu wa taala ko hommo kadi woni huɓɓitiroyteɗo yiite on komo allah on okki jawdi hiɗa jogino jawdi fof no inde kaari no mari kala ka memmina a dépense ay kono ko honɗa waɗide ko fiyo inde kaari no okka ñala darngal ɓe landoma fi jawdi allah ina mi okkinoma jawdi ko honno utilise ɗa ndi mi okkino mi ittanino mi ñawdino nawnuɓe mi okkino wasuɓe mi huntanino jama haajuji mabɓe allah ina ko waɗiroɗa ko fiyo wowle ɗum wowanoma ka aduna amaran jodi kanga on noon kadi ƴette bugoye ka nder yite jahannam tata bon ko hombo ko neɗɗo mo allah on okkuno doole okki feere kala ka jihaade fi sabilillahi waɗete kanko immoto haɓira doole makko ɗen kono ko wonno haɓiri ko fiyo ina kaari no suusimo jogui doole
ko ɗo woni tataɓo huɓɓitiroyteɓe yite nge ñala dargal yo Allah on dando en jon noon fiindi jawdi andi ten qaruna ko hommoye men heɓata jawdi ha hewta ko qaruna heɓuno hay e gooto qaruna o ɗo ɓay o heeɓi jawdi ndin ha ɗumannike ha ɗuuɗi ɓe landike mo o inni innama utituhu ala ilmin indi min komi okkira ndi jawdi ko saabu gandal al ngal expérience angon komi jogii kon ko ɗum waɗi so Allah okkila ndi jawdi ɗo fof o yeggiti Allah no inni e qur'an wa ma utitum min shay'in fa mata'u lhayati dunya wa zinataha wa ma inda allahi hayrun wa abga afala taqilun kala ko okkaɗen e hoore o aduna ko cuuɗaari aduna wa ma inda allahi hunde ko woni ka Allah kon e aljanna hayrun wa abga ko ɗum woni ko ɓuri e moƴƴude ko ɗum ɓuri woni ko heddoto kadi afala taqiluna woko honnon hadi haqqile ɗen hani haqqilde kala tigi tigi on ko heɓuɗen e aduna ɗo imma jahuma honnunde jawdi e gandal e martaba ko zittatul hayatu dunia amma yay acca ɗum ɗo ko ɗum sembini o hadis ɗo ko yewɗen ɗo wawi qur'an ɗo ne laaɗo sallllahu alayhi wa sallam no maaki yatba'u lmayit salas wo ko piiji tati woni ko jokkata bani adama jawdi ma ndindi jokkete ɓeygure ma nden nde jokkete e golle ma ɗen kadi jokkete jawdi ma ni ndi ara haaka hunduko berɗe nde yilto ɗon ɓeygure ma nden ardon haaka hunduko ɓaɓru ɓe yilto ɗon ko ɗum ukkunota ka nder gayka toon golle ma ɗen in kana hayran fa hayra wa in kana sharran fa sharra si tawi a moƴƴinanno hoorema a tawoyey toon si tawi kadi a moƴƴinano a tawoyey toon ko ɗum yimowo goto inni e giɓi makko la dara lil mar'i ba'da al mawti yaskunuha illa allati kana qabla al mawti baniha fa in banaha bi khairin taba maskanu wa in banaha bi sharrin khaba baniha wo goto men mara galle ɗe a hoɗoyta ñalande darngal sina ɗen galle ɗe darnanoɗa hoore ma ka aduna ɗo si tawi a gollino ɗe a cuɗiniɗe ha moƴƴi koye ɗen hoɗoyta e mum si tawi kadi ko aksu zalika haɗa tigi ɗen ko ɗon kadi ɗumannoytuɗa yo Allah dambe bani adama fof bani adam himo jogii galle ka yiite himo jogii galle ka aljanna si tawi a gollani galle aljanna ɗen a jaaɓi ka lande ɗen jowi ka ɗabru ma ɓe yilta ɓeyna ndaari ka nanoma ɗo ndaara ka nanoma ɓeyna yiɗeɗa ko galle ma ɗen ni ka yiite num si tawi a gollano ko moƴƴi jono joni ɓay a golli ko moƴƴi ko aljanna wodanma ko ɗon ɓeynata yawmu tagabun ñalande ronidirgol galleji naatoyɓe aljanna ɓen rona ɓe kam to naatoyɓe yiide ka rona ɓe to kadi yo Allah waɗo e ronoyay ɓe jannatul firdausil a'la si feƴƴi ɗon Allah no rentina en kadi e fiindi jawdi e ɓiɓɓe woni ya ayyuhallazina amanu woko onon yo gomɗinɓe Allah la tulhikum amwalukum wala auladukum an zicrillah wa man yaf'al dhalika fa ulaika humul khasirun woko onon yo gomɗinɓe Allah gomɗini ma ya immitono woodi wata sohollin on wata wembu on e jantagol inde Allah e rewgol Allah jawdi mon ndin e ɓiɓɓe mon ɓen joni noon goɗɗo ɗo o nanay sono ɓe landal hino lande ɗo mi fuɗɗoto golle e 6 heures subaka on noon tigi tigi on ko 6 heures 30 mako on ko 5 heures 30 joni simi yeehi ɗo joni mi wata juulude haɗay ko ya suɓo ɗon Allah innima ya juulo leer ɗo patron ma innima ya gollo leer ɗo ƴettu kala ko falla e mum hande kadi mo ɓe maɓɓe hino jogui joddi ko ɓuran ma wo ƴettuɗo hara tun a yeggitari ko addiraɗa e hoore o aduna ko fiya rewmo hara yeggitari kadi ko tagireɗa ko fiya rewmo hara yeggitari kadi ko satti o ko satti hara waɗa taw yaarimu to haywona jul si tawi bani adama hino anduno baraji ko woni e juulugol subaka o wedditona ko e juulugol subaka ko ɗum laaɗo sallllahu alayhi wa sallam no maaki law ta'lamuna ma fi saffi l awwali wannida la ataytum ilayhima walaw habwa hara hiɗon anduno ko woni e noddinandu e saffa yeeso ma juulugol subaka ma juulugol julde aransa e julde jama wo on adonirayno e argol limpiiji o hay say kon ruugoɓe ka leydi hay say kon boofoɓe kono a mooɓindireɗo jama donga e nder temedere hara no woɓɓen ɗon hara ila Allah addi ɓe ndi leydi ha hande ɓe juulade subaka ka juulirde ha hande joni noon nulaaɗo sallllahu alayhi wa sallam hiɓe maaki e hadis waɓutuuji ɗin no taway ko ɓe sakkiti wasiyade ka fatagol maɓɓe farillaji ɗi annduɗen ɗin fof worugol e ittugol zakka e hajjoygol
e seedagol ala reweteɗo ko hina Allah farillaji ɗin fof ka hoore leydi ɗo ɗi farla sina julde nden julde nden Allah on jonnaari Jibril yo ar jonna nelaɗo o inni Jibril yaw inna Muhammad yo ar miɗo faalayo ɓe yiidu o ara o jennima nde julde ɗo nde wonde yeebude ɗo ayyey ɗo woɓɓe e nder ñallal ngal fof ɓe heɓata waktu goto hara ko julde jama ayyey ɗo woɓɓe hara lewru timmude hara ɓe juulari juma kamɓe kadi ɓeyna menen kadi dow ko men julɓe ɓeɗo ɓe natori ko Allah wiwno ɗon kam haɗuno en ɗon ya ayyuhallazina la tulhikum amwalukum wala auladukum an zicrillah ko ɗum empêchatamo ko golle ɗen ko ɗum empêchatamo ko ɓiɓɓe ɓen ko ɗum empêchatamo ko jawdi ndi joni noon hiɗen andi kala mo jumaje tati rewnodiri a juulari hara tigi tigi l'islam nokkanima taw a woni sera hiɗen anduno noon jum'atun ila jum'atin mukaffiratun lima baynahunna in ujtanibatil kabair sa juuli juma oɗo a juuloyi waro kadi Allah yafantomo bakkatuji ko waɗɗa hakkude ɗon kon si tawi a waɗari bakkatuji jali ɗi joni noon goɗɗo wona lewru lebbi ɗiɗi hara o juulari juma goɗɗo wona waktuji jowi e nder ñallanga hara heɓari waktu goto hara ko julde jama inna an kadi ko a julɗo si tawi joni office des étrangers windani ilanɗo min Abdallah ɗo lettre si tawi lettre on no jogui page ji 50 mi darotako mi jooɗotako mi walotako mi ɗanotako ha mi anda ko woni e nder ɗin kaydiji enen ɗo no miijoten ɗo ila combien duuɓi jelu aksar min 14 qarnan ɓuri siècle ji 14 duuɓi wulure e temeɗɗe 4 e 29 hikka ila nulaɗo feri Allah no windani en qur'anare o inni jange an noon ko woni e nder nde no woodi woɓɓe innayɓe koɓe julɓe hara ha hande no woodi ayaji goɗo ɓe memari ka qur'an hara ɓe hewtaɓe ɓe janngari few ɓe inna koɓe julɓe si tawino joni hara fof ko ɗon wonno ɓeɗo hara ɗo ɓe najino si tawino noon hara on livre qur'an noon hara ko hombode e windunomo ɗo e bani adama ya ndaar ko on ton anda situation ma o si réguli ma régulari pellete a jangga fof ha hunjoɗa wonɗo may tradisande on so yeeti kama nde wotere pet a yeggitata ko wiya ɗon ko fi on noon par ce que ɗum noon no importement joni noon Allah no addi suratuji 114 114 suratuji Allah on tippinani en ko jelu hunjiɗa e ɗi jusuwaji 60 hisbaji 60 ko jelu hunjiɗa e ɗi jusuwaji 30 ko jelu hunjiɗa e ɗi hara si a landama kala ko yondiri e fiyakuji aduna hiɗa andi ɗum par cœur inna noon an kadi ko a julɗo ko juulowo julɗo ko jangowo kala faalaɗo yewtidude e Allah koyo janngu qur'an kala faalaɗo yewtude Allah koyo juulu wonay lewru a janngari qur'an lewru an e Allah hiɗon taƴodiri wonay hitande a janngari qur'an hitande an e Allah hiɗon taƴodiri inna noon hiɗa faala aljanna ko Allah noon mari aljanna a yeggiti ko Allah on nodda e ma ko wiyama ñande wallinaɗa ka hunduko gabru aɗo a ukkede o noddama o wiya yabna adama wada'uka wa tarakuk wa fi turabi wa dafanuk walaw zallu ma'aka ma nafa'uk wa lam yabqa laka illa ana wa ana alhayyu alladhi la yamut sa ƴettama wallama ka hunduko gabru a janngano qur'an a andano diina andano sunna walliniɗa ɗon Allah noddama aɗo ɓe ƴeddema ɓe ukkaka nder gabru ɓay en fof ɓe rewray ɗo yo Allah hokke battane moƴƴo Allah noddama o inna ko ayyo bani adama ɓe ƴettima siɓɓe ma ɓen haɗunoɓe maɓen yarewa min Allah hande ɓe addima ɓe liɓima e mbulmbuldi ko ɗo woni ko ɓe ukkayma si ɓe neɓidi e ma duuɓi 10 hay hunde ɓe wawatama nafude hande a luttira hay e goto sina min Allah subhanahu wa ta'ala ko ɗum noon innoyta noon Allah o jonninoma cellal o jonninoma gite o jonninoma haqqille konto gollitirɗa ɗe inna kadi ko a julɗo nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe jannama qur'ana on duuɓi nogay e tati 23 ans nelaɗo no janngude qur'ana on si ɓe timminimo an sa ƴettiɗo qur'ana e nder duuɓi 10 duuɓi nogay sa janggi ɗum haray ko ella nulaɗo ko maaki uslubul ilma min al mahdi ila al lahdi ɗaɓɓe gandal ila ñande har ɗon ko on penuɓe ha ñande hototo gati hara ko on penuɓe juuɗe kadi goɗɗo noon ina menen men feƴƴani janngugol ngol kono feƴƴanari ɗaɓɓugol jawdi min kami jooɗi ɗo mi finuno mi tawi woɓɓe hiɓe ɗaɓɓude jawdi har ha ka woni ɗo ni hande hiɓe ɗaɓɓude jawdi ha hande ɓe heɓari ko ɓe yoni ko ustaji ɓe ko ino ɗo no woni Belgique ɗo inno toon no jogui gandal
no fanni ɗo ustajo ɗaɓɓuɗo ɗo gandal duuɓi sappo no fanɗi hara ko jannguɓe duuɓi nayi no jokkidiri ma joyi ma jeego telen ɗon nde yiwɗon goɗɗo ɗaɓɓuɗo gandal duuɓi sappo wo ganda yo ko gando so inna men ɗo ko men jannguɓe ko ha jannguɓe ngara kono miijiteno goɗɗo o ɗaɓɓi duuɓi sappo jawdi hara ha kawni ɗo himo hirani jawdi ɓuri fuɗɗi ɗon hannde gandal hinano gandal ñande ɓe ñande sa ƴetti hara ya ɓeydike kono musidɓe julɓe o qur'ana mo ƴettuɗe waɗɗen yo Allah dandu e hara tawa en naatori ka ɓe inni ɓen ƴettuɓe qur'ana waɗi ka ɓaawo keeci maɓɓe lewru njallal timmungal taw hayna lewru nun taw ñallal timmungal a memar deftere Allah ñallal timmungal a yewtidare e Allah ɗum ɗo woni sohla mata'ul hayati dunya ko ampesuma ɗum ɗo fof ko golleji ɗaɓɓugol aduna musidɗo an gooto gorejo am momi yangodi ko menen yaaduno janngol tawi o wawata tenude gayntagol janngugol ngol o yimmi o yaaritelen Irlande ga duuɓi 7 ko hikka o heɓi kaydi o wondaari e mayi lebbi 6 tawi Allah ƴettitimo ko honɗum hanno o gaynto ganda nga o hewtu tun taw o waɗi noddude lammin o yimmi Abdallah mi tororima sabi Allah ko satti o ko satti eto ha gayna janngude wata ar kono ko wondi e kaydi nin ko lebbi 6 Allah ƴettitimo si tawi noon hara o ɗaɓɓirno ndi kaydi ni o ɗaɓɓiri o fiyo kaydi tun heɓo musidɓe julɓe nandi kaydi woni saabiwal aljanna ngal wallahi lazim wonandi kaydi woni saabiwal aljanna ngal saabiwal aljanna ngal ko la ilaha illa allah muhammadun rasulullah ko ɗum woni saabiwal aljanna ngal si a wuuri ko a miskin a maayay ko a landitoyteɗa est ce que ko a julɗo si a wuuri ko a patron a landitoyteɗa est ce que ko a julɗo wala tamutunna illa wa antum muslimu ko ɗum ɗon woni ko landitoroyteɗa hasibu anfusakum qabla an tuhasabu mo ɓeyo liman hoore mum ko adi o limanede ɓayi pellet mo be men limanoyte ñalande darga ko golluɗa ko accuɗa e ko ardinɗa kullu nafsin bima kasabat rahina mo be ko golli kon ko tiginde mu ñalande darga jawdi ndi wonɓe soñjare ɗo jon ɗaɓɓa mara ɗo e banque ji maya accandi ya anda fiɓɓe maɓen ko honno ɓe gollitirta ndi jawdi mbaɗa ɓawma ɓe ƴetta ndi jawdi ɓe waɗandi ka dagi ka ɓe ƴetta ndi jawdi ɓe waɗandi ka harmi pellet hasbore mayri ko an fawi ɓay ko an yangani jawdi ndi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ñande ɓe fatoro tawi ɓe jogii dinarji 7 ka suudu maɓɓe ɓeyni aicha ƴettu ndi jawdi ha okkitoroya miskinɓe ɓen nawnare nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam nen sohlini nene aicha ha ɓe ronki ƴettugol jawdi nawa okkitiroya ɓaynulaɗo hetti hakke ɓeyni ya aicha hal tasaddakte biddananir est ce que a okkitiroyi ɗe dinarji 7 ɗo o yini non on say nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam maaki ko honɗum mi innoyta joomi an si mi maayi hara dinarjuji 7 no ka suudu a miskinɓe ɓen no weela mo ɓe men joni yo calcule ɗon ko jelu mari ka compte yo ɓe men calcule ko depuis combien des années ina nde juulirde men fuɗɗa hiɗa ƴedde jawdi nin tun himara hiɗa marde ndi ko a ñamata ko wallahi a ñamata jawdi ko façon ji 3 woodi ko jeyɗa toon koko ittuɗa sadaka ay an ko ɓeygure ma ñamuɗa e ko soɗɗa toon ciɓorniɗa ko lutti kon bali hadisin ɗum koko fii ko wowleno e ko ronoɓe rona ndaare taw an tampuɗo on fii jawdi ni si yehi ha hewti nokkugo ko yimɓe ma ɓen taw jawdi ma nin taw ɓe ƴettama taw ɓe bugoma ka leydi hiɗa soduno danki combien de mille ɓe tippinama ka leydi si a maayi ɓe ƴettana bugoma ka yaasi ɓe arta ɓe walo ka hoore danki ko anno yangino fii ɗum ɓe bugikema to ɓe wullama balɗe 3 maximum ɓe ara ɓe senda jawdi ndi ndin jawdi ɗon noon ko ndi wiyete rona jala par ce que ɓe annano ndi heɓori joni ɗon an to hasbore mayri fof woni ko an fawi ko ɗum si yimo goto wi ida qalla mali fama khillun yusahibuni wa fi ziyadati fa kullu nnasi khillani hiya alqana'atu fahfazha takun malika law lam takun laka illa rahata albadani انظر لمن ملك الدنيا بأجمعها هل راح منها بخير القطن والكفن وسي جودي أن فندي إذا قل مالي فما غل يصاحبني si jawdi simi mara jawdi hara mi mara weldiɓe wa fi ziyadati fa kullu nnasi khillani simi wonoyi noon patron
haray fof tigi tigi ono ara côté on jarama ɓe yiɗama ko ayɓe ma noon par ce que ko intérêt ɓe yiɗirma ko sabu jawdi ma ndin jawdi noon no wawno hendu ko wifay ɗum ñande ndi lanniwoɓe yeehi ɓeni o fa kam min aduwin wo heewi e ayɓe li ajli l mali sadagani ayɓe annu har ko sabu jawdi an ndi woni ko ɓe yiɗirilam wa kam min sadiqin heewi kadi e yiɓɓe an weldiɓɓe an li faqdil mali adani ñande mi perdi oɓe fof ɓe añalan hande kadi on sawi o inni wo hiya al qana'atu fahfazha wo ko ɗum wiyete yondinare reenu yondinare takun malikan a wona e roi law lam takun laka illa rahata al badani hay so tawi hara mara hay hunde sina fotare ɓandu o inni e noon on say wo unzur liman malaka dunia bi ajmaiha wo ndaaru ɓen jogiiɓe aduna on fof e kala ko woni e aduna on otoje cuuɗi si ɓornike ngol coñcol ɗo hande janngo hina kangol wo hal raha minha bi gayri l qutni wal kafani est ce que ɓeeɗo ɓe yaadi ga ƙabru maɓɓe sina kun kasange hun gootum pellet ko kun ɗo fette on ti ukkidoyte ga nder ƙabru makko ko lutti ko fof ɓe acciga ɓe accani homɓe wuuruɓe ɓen ko ɗum ñande ko goɗɗo lanɗo tawi himo ƴetti laamu ngu ha o gayni himo yaltiri noon armé makko o fof ɗum no deefila o ndaari ɗum ha o gayni o inni emba laamu no foti tawi ɓeygu makko no dari takko makko debbo on ko annduɗo wuuri maaye on say debbo on inni moodi mum o laamu no foti kono ko ɓuri fotude fof ko mayde on say wa inni on ɗum miɗo wolde fi laamu an iɗa wolde fi mayde o inni wo ɓay pellet ko ɓay goɗɗo maayi si jooɗiɗa anndu an kadi pellete a maaya e goɗɗo goo jooɗo law damat li gayrika lama wasalat ilayk si tawi hara jullerde nde duumayno aaden gooto hewtatanoma si tawi no woɓɓe immanoke hewtatanoma hannde musidɗo aboubacrin siddiq radiallahu taala anhu a tarifuna kam khallafa ba'dahu hiɗen anndi ko ƴelo ngaccuro ko no ƴelo rona mo annduɗen ko nonnulaar sallllahu alayhi wa sallam law wusina imanu abi bacrin wa imanu l umma la wasina imanu aboubacrin wo imanu aboubacar on tun si waɗama e sikeli imanu mofte ɗen fof waɗama e balance ɗo haray seydina aboubacar o ɓuuri foppo iman aboubacrin siddiq radiallahu an ko o woni neɗɗo adotoɗo naatoyde aljanna hara mo wondi e guluuje 90 bi gayri hisabin ko allah o e hasiɓore ɗo kandi ko jeeli o acci ñande o maneno ko dolokaji ɗiɗi e babu gootu o inni simi maayi ƴette surrollan e ngol coñcol ɗo ƴettol ngol a luttugol laɓon jonnoyon oumar par ce que oumar kay ko goto bette woni ko mari ko ɓeeɗo noon nulaaɗo maaki allah yeeti e ka qouran laqad radiyallahu anil muminin allah omo yaafuke o fof anndi toon noon baytul maali o fof koye juuɗe makko wonno kono ko dolokaji ɗiɗi o marno ko fii hon ɗum talabul akhira wa taraku dunia ɓeeɗo ɓe ɗaɓɓi laakara ɓe acciɗon aduna enen ɗaɓɓuɗen aduna accuɗen ɗon laakara yo allah dandu en ɗum seydina oumar no andirɗen qissa ɓurɗo e lollude ñande go o leetuno fii julnugol ɓe juma ɓe habbimo ɓuri 30 minutes seydina oumar hewtaari haa ɓe jiɓi ko honɗum heeɓi amiru maɓɓe o ɓe haynoyi seydina oumar no ara hino doga o hewti tun o ƴawi ɓaawo yetti allah hawgayni o inni o pellete o fof maaɓe ko leetinilam ɓe inni hi o inni wallazi ba'asa muhammadin bilhaq laysa indi illa sawbun wahid law kana indi isnayni lama ta'akhartu womi wondiri onnulɗo muhammadu sabu gonga mi mara dolokaji ɗiɗi ko doloke goto pette mi mari mi wuppirimo wo juma ko yawo wuppamo ka jaamol o jooɗo ka ley leɗɗe ha doloke on yoora o ɓornomo wara o julna ɓe nde ñande noon wayi wuppugol tawi goɗɗo go ari tike mo ton ko ɗum ɗon leetini o inni wo o wondiri allah si tawi mo jogino dolokaji ɗi o leetataɗo ko ɓe wonno amiral muminin ɓeɗo ko ni ɓe wuuriri ɓe ɗaɓɓi aljanna allah on okki ɓe aljanna ha allah ini woɓe soodi aljanna on allah on yeeyiɓe kadi aljanna o enen noon ɗo ndaare si a ɓornike ɗo doloke gooto laabi ɗiɗi laabi tati hara ɓe fuɗɗike wiwde ɗum ɗo ɗiɗo fof ko zinatil hayati dunia ko cuɗariji gurdal aduna ɗaɓɓe laakara musidɓe julɓe pellete e maaye ko hande ko janngo ko faɗɗi janngugo jooni pellete en anda kono pellete ko be maaye jooni haray si en feƴƴi ɗo seeɗa aren ɗo kadi
fii ka joomiraɓe gande en al ilmu wal jah joomiraɓe gande ɓe ngari woɓɓe ko ɗum woni wonde sowinsinde ɓe tigi tigi on haa ɓe naɓa hoore maɓɓe hara ka ɓe hewtaare sabu gandal ngal e jaahu on ko woni wo ko kaari ko woni wo ko kaari si kaari hewtaare hay hunde marsata al ilmu wal jah allah walla ma hara ko fii allah wonɗa waɗirde hina ɗum haray a naji a tawete e huɓɓitiroyteɓe yiite ngen ñalande darga si tawi noon a yangike ɗo fii gandal tawi ko ɗon ka woni ruttorde ma ndek haray moƴƴaari musidɓe julɓe haray kelɗaari gandal si a heɓi gandal a golliri gandal ngal hara ko fii allah no laaɗon maake goro e hadis maɓɓe selluɗo wallazi yaqra'u lqur'an wa huwa mahirun bih ma assafarati lkirami lbarara neɗɗo janngowo qur'an har mo maîtrise janngol qur'an mo waawi wadde prononciation ono timmiri woko kanko e jibril e wonɗo e place gooto si tawi noon kadi hara hannde kay ko ɗaɓɓi wonnoɗa janngirde ko fiyo inne meɗe janngi ma ko fii ɗum ɗo hara yanga ko ɗawni ruttorde ma nde yo allah dandu en haray feƴƴen ɗon seeɗa tan on no pooɗade aren alchababu wal quwa jeunesse on e doole ɗen sukaɓeɓen fof fewnɗo enen ko innugol fewnɗo komi payi kun taw mi hatojina taw ɓornagol kaftade miɗo hersi kam innete oustage miɗo hersi a goɗɗo yide no jogui deftere no yaade finade a yeggidi ko fiyonnu allah tagirma ɗo ko ero ko wonɗen ni ko on to allah ittuma duma ɗo kala ka wonirɗa hoore leydi ni ko allah tagirma ko fiya rewmo foti ko a payi kum foti ko a mawɗo ko mawɓe ɓen raɗino nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam makka sukaɓeɓen danki nelaɗo mawɓen kadi dankino nelaɗo o tawano e maɓɓe kadi seydina aboubacre on hari ko mawɗo ko ɓen dankinoɓe mus'ab bun umayr ko kanko woni premier ambassadeur de l'islam on nelaɗo adino imminde madina hari mo jogui duuɓi jelu duuɓi 14 fewno enen duuɓi 14 ha tigi tigi enen andi ko ɗum woni golle ko ɗum noon nulaɗo maki sallllahu alayhi wa sallam ɓeni wo kun fi dunia ka annaka garibun aw abri sabil wonu e hoore o adna wa tawi ko a koɗo ma wonɗo e taƴitude laawol ibnu umar kanko ko honɗum o innayno ida amsayta fala tantadiri sabah wa ida asbahta fala tantadiri l masa wosi kiikiiɗe tawima gollir kiikiiɗe on wasayi bimbi tawatama si bimbi on kadi tawima golliran bimbi on wasayi kiikiiɗe tawatama joni noon sa yi goɗɗo no ɗumanno ɗo ñaama ɗum ɗo waɗa ɗum ɗo est ce que himo gomɗini wondema pellete o maaye joni noon en yewtika jawdi seeɗa e fiika ɓiɓɓe waɗen noon escale ngotum yewten fiika jawdi ga ɓiɓɓe natoren ɗon fi birrul walidain ɗeggal ngol nene baba no woodi ɓe jawdi mum e ɓiɓɓe mum ampesata ɗum ɗoftagol nene mum e ben mum hino woodi sabu jawdi ma ndin e sabu ɓiɓɓe ma ɓen a towni ɗum ɗon ha ɓurni e hoore mawɓe ma ɓen a naati yiite jahannama hiɗa wuuri ko wallahi lazim onti naati yiite hino wuuri kala ƴagganɗo mawɓe mum haray o naati yiite jahannama nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe faalama sunnude sahabajo maɓɓe sabu himo ronki wiwgol la ilaha illa allah tawi probléme on ko hakkude makko e yumma makko nelaɗo noddu landi sa yumma makko no wuuri ɓe inni hi ɓe noddo e yummirawo ɓeni ko honɗum woni hakkude ma o inni attigiti o nan hay e hunde nulaɗo ini huɓɓe yiite ukkonmo nder toon o fuɗɗonde ko adna ga ɗo e hewtoyde lakara yummirawo inni ene nulaɗo a sunna e ɓiɗɗo am on e guitaki mo wuuri nulaɗo faki ngeɗo ɓuuri mone wonade e ɗingel nge lakara on sa yummirawo ini nulaɗo o ko waɗilam tigi tigi on na probléme ji ɗuuɗi ko woni tun himo ɓurna ɓeygu makko e hoore riwaya go waddiri noon fillayego ini wo o soodan ɓeygu makko complet o soodani yumma makko aɗa sifa on complet yumma makko seytini sabu ɗum ɗon pet kono pellete o naato eno yite jahannam yon noon musidɓe julɓe anditen ɗo goɗɗo jooɗo erof ɗo ɗaɓɓa ɗo jawdi kanko andi no ɗaɓɓiri o ronka naɓalngol ɗo yumma makko jawdi ko ɓe ñaama ha yorana ɓe o naɓa ɗo jawdi yoɓe maranmo ɓe ñaama jawdi ndin o yelto o ŋerma ɓe an wo jawdi ma wo fof ko nene ma e ɓen ma jeyi si ɓe ñaami fof a ŋermiɓe kadi allah ukke yiite wa qada rabbuka alla tabudu illa iya wa bilwalidayni ihsana nulaaɗo sallllahu alayhi wa sallam maaki e hadis rida rabbi fi rida alwalidayn wa sahatu rabbi fi sahatu lwalidayn
mono faala weltinde Allah yo welti mawɓe makko ɓen ɗiɗo kala faalaɗo yo Allah tikkanmo yo eto ha mawɓe makko ɓen ɗiɗo tikkanamo joni noon wona ɗo sa itiri ɗum ɗo han hande kooƴe janngo na ɗum ɗo faɗɗi janngo hina ɗum ɗo yumma ma hino jooɗi ka fulawa nder ñande ɓe hiɓe maafisi ɓe heɓay ko ɓe itira kooƴe ñande ɓe nafi ha ɓe haari o ko ɓeynata est ce que hara ɓiɗɗo an on ñaami est ce que hara ɓiɗɗo an on hino e jaam an hiɗa jooɗi ɗo hiɗa yeggitiɓe anɗa jooɗi ɗo hiɗa yeggitiɓe ne laaɗo yiltiri goɗɗo yawgol jihaadi fi yo yaw o ɗoftoyo mawɓe makko ɓe yo yaw o kurkanoɓe ɓe yilti goɗɗo fi yawgol hajju fi yo yaw o kurkanoyo mawɓe makko ɓen annene ma wiya goɗɗum wiya goɗɗum baba ma wiya goɗɗum wiya goɗɗum inna hiɗa faala aljanna wallahi lazim hina gonga ne laaɗo sallllahu alayhi wa sallam no maaki e hadise daɓɓo pot aljannatu tahta aqdami l ummahat aljanna mo wonɗe yangade fi mum on momo ɓe men faala on wohimo ka ley tundaje neñiraɓe men ɓen o woɗɗa en himo ɗon yon noon ɓe inna a inna b ɓe inna c inna ɗum ɗo fiindi jawdi ma naɓaɗo tan e rohum ma 1000 e rohum ɓe ñaama ɗum ŋermaɓe sodanelan ɗum ɗo ɓe sooda goɗɗum ma ɓe ñaama yennaɓe hoore ɗum ɗon kadi ko jeluɓe dépense fiima hiɗa wawi yoɓitude ɓe hay e hunde a wataɓe yoɓitude hiɗen andi qissa o ƴettunoɗo yumma mum o hajjini ɓe fof himo bambi ɓe ɓe wangodi piiji ɗin fof safa e marwa tawaf arafa e musdalifa fof himo bambi ɓe o aroye landi nelaɗo eni est ce que nulaɗo mi wawi yoɓude yumman ko ɓe waɗaniran kon nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe moosi ɓe ɓanti ɓeyni wo ottande wotere nde yumma ma otti few no wonɗa ka reedu a wawari ɓe yoɓitude joni noon ko naɓata ɗo ero hoy ɓe ñama guermiraɓe fi ɗum inno mi ƴettanta e on ɗum onon on famata ko ɓuuri e fanɗude ko jannguɓe wi yawagol mawɗo mum koyo konnguɗi mon ɗin buɓɓodir hara hiɗo yewtude ɓe fuɗɗo yewtugol du yewta konnguɗi mon ɗin buɓɓodira hara goto e mon nannari ko ya wowde hara yawike ɓe ko ɗum wiyete uf ndaro ye qur'an suratul isra wona noon fere dar wowla hara hiɗa dari e hoore maɓɓe mana noon fere jaaboɗaɓe hiɗa andi welataɓe wona noon fere kan tigi tigi on ɓe inna ya accu waɗa ko ɓe wi ya accu ko wata ɗaɓɓu aljanna wata juulu wata hooru wata zakku an e mawɓe maɓe noon ɗumanni mawɓe maɓe e ɓuran fof o yiyata ka Allah ɓannidiri e fi rewgol mo sina mawɓe ɓen ɗiɗo wa qada rabbuka alla ta'budu illa iya wa bil walidayni ihsana nene baba moƴƴe e maɓɓe no wayi wa tawi woɓɓe landi inni Allah si tawi noon hina moƴƴuɓe Allah ini wa sahibuhuma fi dunya ma'rufa wondire maɓɓe ka aduna no moƴƴiri kamɓe keferakal maɓɓe ton kono si ɓe nawni a ñawdayɓe si ɓe holi a holtinayɓe a honnayɓe kala ko ɓe wima ya waɗan ɓe fiyakuji aduna a waɗanayɓe si a waɗa ɗum Allah ƴettama kadi ukkoyama yiite jahannama haraw ha jaga kadi hay e hunde joni noon ko fii koye ero hoy ɗo wonɗe yennirde ɓe ka fulawaji ko fii koye ero hoy ɗo wonɗe e ŋermirde ɓe imnen ɓe famata mi waɗi ɗum ɗo e ɗum ɗo mawɓe men ɓen anden noon aljanna mo ɗaɓɓeten on hino gale tundaji maɓɓe ma ɗum goɗɗo himo ɗo maw makko ɓen no fulawa o naɓay jawdi ni fof hino timmi kala besueji ko lanniɓe naɓay kono en mbamiɗo falama yi'ude o nanga e gormagol ɗon hande kadi ko ni natiri ɗo ko ni yaltiri ɗo ko honɗum joɗɗima ɓeyni ɓe falama yi'ude hino wawa tawi Allah inno faala yon yiidu koya immoki tawi yaha sino hara ko goɗɗum woni ko empêchement haray musidɓe julɓe haray ɓaynati nden toɓɓere wonɗen feƴƴen no ñande goo en yewtoyay fii ko yowodiri e birrul walidayn haray so feƴƴi ɗon arten ka mawduu men fiyakuuji ko woni e sowinsinde bani adama kon ha o acca rewgol Allah subhanahu wa taala en yewti alshababu wal quwa sagata yagal ngal e doole ɗen joni noon a yiyay ɗo goɗɗo suka hara tigi tigi on o haajaka ko yowodiri e diina fi honno fewno himo selli ko fijudari woni ko hakkille makko si tawi coñci jani ɓornama haray ɗen ani tigi tigi on juma hewti ma ɗum iidi hewti oɗon ɗi ɓornete sina haray ko lutti kon himo hersi ma yiya julɗo himo hersira wowlugol yeeso jama inna min komi julɗo fi kulol wata o perdu golle makko ma goɗɗum ngo wosi a huli Allah hattirde e hulugol
kala ko yi'uma hulete si a suusi Allah kala ko yi'uɗa a hulay si a huli Allah Allah waɗay mirin e ma haray kala ko yi'uma teddinte si tawi noon a huli yimɓe ɓen haray tigi tigi on hande kadi Allah suusinay piiji Allah hulɓinay piiji ɗin fof e ma har kala ko yi'uɗa ko an tigi woni ko hulata joni noon yimowo goto o wi ɗo o wini wo ataytu lqubura fanadaytuha o anndi no tawa ko anndintinta bani adama wondema wuuri seeɗa o maayay yawgol juuroyo o mayɓe ɓen ñande goo mo wonduɗa yahi a tawimo ka wattinɗamo a tawi hande pellet gabru makko on ulfitinoke hande tawa pellet ko o waalino ɗo ko an e o dogidayno Allah ƴetti o accima o yeggita fiima pellet an kadi ñande goo o ƴettete o wari noon o inni wo ataytu lqubura fanadaytuha ayna almuazzamu walmuhtaqar wo wariga gabruji o noddi yimɓe gabruji ɗin wo honto neɗɗo teddunoɗo on honto neɗɗo teddinanaɗo on honto kay neɗɗo hoytunoɗo o woni ɓe fof hande ɓe wonti mbulmbuldi ɓe wonti ƴiye tafanu jami'an fama bukhbirun ɓe fof maɓɓe ɓe lanni hay goto ala luttuɗo wa matu jami'an wa mata alkhabar ɓe fof kadi ɓe maayi fi maɓɓe yejjitama kadi o yini fa ya sa'ili an unasin qad madaw ama laka fima madaw mu'tabar ko ayyo wonɗo e landade fi ɓiye yimɓe feƴƴuɓe ene wodanama an kadi fiya koyno taskorta fi anda an kadi a tawto yey ɓe neɗɗo fof no hani taskade ɗum ɗo hara en dogari fi aduna to hiɗa yiya ɗo goɗɗo himo wawa darade ñallal timmugal hara o ronkari kono so innama yo jooɗo ɗo leereji ɗiɗi ka fi Allah yawtete o innayi bayana on juuti si tawi imamu ɗo ƴetti ɗo suratu sabbi suma julnugol lo futuro o yalta oyna emba ɓe no juutina ɗum kono pellete o daroto leereji ɗiɗi ha ɗum ɗo yowonira hina fi Allah waɗiri e hille tamma o gurdam maɗan a landoyde ko honto feƴƴinɗa tan humma ko fof a landoyde ko honto feƴƴiri koye hoore fi Allah o feƴƴi kaga hoore fiya kuuji aduna a landoyde ɗum ko ɗum nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam kala jonde nde ɓe jooɗino sahaba ɓen ɓe inni wonɓe ɗen limanayno nelaɗo jonde be jonde ɓe innayno astahfirullah wa atubu ilayhi aksara min 70 marra ma ɓe inna rabbi gfirli wa tubu alayya innaka anta tawwabul ghafur ma ɗum yiya woɓɓe kay ina menen kadi do inchallahu do en fof ko en julɓe kono musidɓe julɓe tedduɓe yewtidiren gongaji ɗin e ɗe leyɗe ka wonɗen ɗo ko wakkili ɗen wo haray en fanɗi so yiife on ɗo ɓe arabuɓe wernuɓe en ɗo probléme ji koɓe jogui kon kamɓe e ɓiɓɓe maɓɓe par ce que ɓe ɗuuɗi ka leydi ɗo enen koye ɗi duuɓi sakkitoyi ɗo fuɗɗiɗen ɗuuɗude ɗo hiɗen jiiɗade ɗo heɗen heɓude ɗo ɓiɓɓe sa yi sondu no jooɗi e hoore gorejo ma wi immo e hoore amen anda sino wi ɗon konto no jooɗoroyta enen ɗo fof ko honɗum hebluɗen ko honɗum prépare ɗen fi ɓe ɓiɓɓe men ɓe wonɓe jiiɗade ndi leydi goɗɗo wakkinoto ɗo kippugol paykum makko ɗo kala ko yowodiri e fiyakuji aduna ko jelo konno kippata ɗo paykum mum fino ko hunjoro fatiha goto ɓe waylandare ɗo oustade ahmad ma oustade saïd kamɓe wonɓe jande fayɓe ɓen ɗo ko jelo noddata ɓe inna est ce que paykum an kum yahuno kakum yahano hikum wawde kakum ala e wawde si tawi hiɗa hittini mi sikki kan so tawi ka lekko kan journal de création aray tawama ne laaɓno maaki wo yimɓe ɗiɗo si ɓe laaɓanaka ɓe weltinaka koɓe jogui kon ɓe mayday e mum hara goto hettade neɗɗo gando e docteur jo ñawdowo yimɓe si goɗɗo e men joni pikkiɗo crise ko ɓenta naɓemo ko labtani ɓe ƴettamo ɓe naɓa toon ko docteur ji o windoy wo e comprimé ji hay tawi ko waroje en jetta gando kadi gandal ko Allah on jonnimo kon ko be o weltine si o wawa ngal jonnude sina ɗum wawata ɗumannade joni noon hiɗa hittini a rondoto ɗo paykum makum ɗo 100 kilométre 200 kilos yoku yewkum fijoya ballon ko jelo rondi ɗo paykum mum ɗo yehi habbi kum ha kum gayni janngude darsu makko alquran a holli paykum kum wondema pellet ballon on ɓuuri wonde important e fi janngugol diina kan ko laabi jel ɗowtuɗa kum toon ko laabi jel piiɗa kum fi kum honjaki deftere nden
ko laabi jelu dartinɗa kun ko oustage jon jonni kun ko so tawi hiɗa hittini mais si tawi ko ɗa joni ɓe jonnima joni pay kun ko rendez-vous ko honde tuma o yahata ka laftane ma ko woni tuma ɓe jogui match sa daari kaydi um ko ninde wotere a yeggitata ɗum fiddaray ko fi on ɗum ko ɗum ɗon ari sirɗa ka hakkille ma no hitti ko ɗum ɗon holuɗa pay kun no hitti woodi e yahayɓe ga classe iji ka ustaji ɓe jannata toon inna ustaji ɓeɗen tori yaafoye ɓeɗen faala kum pay kun ɗo tigi tigi on hiɓe jogui darogol ɗo match e musidɓe julɓe ko ɗum holluɗa pay kum mako ko daroygol ballon on no hitti ɓuuri janngugol diina kan ko hombo contrôlata pay kunkun siko yawde janngoygol samedi e dimanche anda si tawi kayeji ɗi fof e bikji ɗi no timmi toon ko jelo e men waɗata ɗum ko jelo e men waɗata ɗum ko jelo noddata ustaji on tigi tigi on mbeɗen weltani on yo allah yoɓon ko ɓuuri e moƴƴude e joddi momɓe ɓe maka e ndikki tanoon ɗo men no adda jikke ko fi allah wona jannirede kono pay kun si tawi koyo kum faamu ko be kum waɗe balorre hakkunde mawɓe makkum on e jannowo mawɓe ɓen eto ha anda kum hewtoyi ka ustaji on kadi eto ha anda pellet kum hewtitoyi kono so tawi noon ko sengo woto waɗa kifirede ɗum ɗo fof ko honɗum innama amwalukum wa auladukum fitna ko honɗum waɗi ɗum ɗo si pay kum woni joni kum fini e 2 heures du matin kum inni baba ɗo no muusude lam haray a gonti a rondori ko on daro yoke ko ka hôpital ko laabijel finninɗa kum pay kum bimbi yokkum janngu fatiya ko laabijel finninɗa kum pay kum dartinɗa kum ko honno salligorte ma ko honno longal lotorte a moɓidira ɗo fayɓe sappo mamogo waɓe sappo ko honɗi e piiji woni waɗɗinayɗi longal hara ko wajiɓe hoore on ti ko jelo andi ko ɗum noon faminɗa koye pay koye ma e diina ene ana larinulaɗno maaki ida mata ibnu adam in qata amaluhu illa min salat si tawi en fof en waalike maayi hara golle men en fof taƴi kono luttiranta ɓaawga ko sadaqatun jariya aw ilmun yuntafau bihi aw waladun salihun yadu lahu ma pay kun newnoɗa leydi l'islam no du'anoma ɓaawo ma si tawi pay kun anda kono loota longal lotorte a yeetaki kun si tawi ko suddiɗo anda nde tuma fuɗɗi fiilade ko honno o rewirta allah ala ƴettanamo ɗum mo wondi e ɗin ɗon fof ko ɗum hersanta wonalngol mo ɗum si tawi hiɗa yiɗimo a yeetigi mo piiji ɗin fof ko yowndiri e fiyakuji aduna ɗin kon fof honɗum haɗi yettoɗamo ɗum ɗo a yiɗanimo aduna yiɗanari mo laaka sa hewtiti ka suudu ko tawi suudu nettoyaka laɓɓinaka ha moƴƴi tawi no désordre piya paygoy ko hona piyata hay gotum fi ko ronki hunjade suratowol kono kala leetu kun ka l'école paygoy koye leeti ka 5 minutes ka l'école ɓe makko heɓay convocation o yertoɓe ko honɗum woni e howde paygoy ko yahi ka janngugol diina o hana no lutti 30 minutes ɗo yo dartol lanno fi honɗum ko ɗum ɗon ɓe holla kadi musidɓe haalidira men gonga on anditen pellet fewdo ɗo ni ko ene woni sincude fewdo ɗo ni fi jooɗagol ɓay en ari jooɗagol e ndi leydi ɗaɓɓen ko honno waweten jooɗorade ka leydi ɗo en wawi wonde tranquille ɗo o si tawi tigi tigi on en holli ɓe fayɓe men ko honno ɓe wawata jokkude haray feƴƴen e nden toɓɓere ɗon fiyakuji aduna e probléme ji aduna mi annitina en ɗo qissa goto fi saydna aliya karramallahu wajhahu wa radiya anhu saydna aliya mo anduɗen nelaɗo no maaki wo yiɗata o tina neɗɗo gomɗinɗo añataɓe tina neɗɗo nafigijo saydna aliya mo anduɗen kala konngol ngol o yewti haray ngol jogii ibra e tasakuye saydna aliya mo anduɗen tigi tigi on ko l'école wonande ɓeygureji ɗi oɗo ñande goo jooɗi no miijiti fi o aduna jemma kanko pet o wi honɗum ko ɗum ɓeyni ɗo wo saha anhu an aliyin radiallahu anhu ñande goo o immi jemma kanko pet tawi himo wulla o wi ya duniya ya dunayyatun tallaktuki salasan la raja'ata ba'daha ko ayyo aduna mi seerima mi accitima fi honɗum o inni wo zaduka haqir wa umruka qasir wa safaruka tawil wo ahin min wahshati zad wa bu'di safar wa liqa'i lmaut o inni ko ayyo aduna mi seerima ko aldawo kadi e ruttugol ma kadi wo fi honɗum aduna ko dakamme hu koko lannata si a heeɓi ɗo jawdi kala ko heɓaki ko honɗum watta wata aduna wela ko ɓay pellette amaya e acca
sina no wodi fewn ɗo woɓɓe hay ɓe nemini fiji ɗi fof no timmani ɓe kono ñande ɓe laati fure o ko kasangi hun dani hum fet ɓe wona rafede ɗum ukke nder ga ɗum hatta arde kadi joɗɗen kadi et la vie continue ɗon kadi ñaamen yaren kadi jalen kadi ha ñande kadi goɗɗo e men kadi ɗumannoyi kadi on say noon e seydna ali ɓe inni wo amwaluna li zawil mirasi najma'uha wa duruna li khurabi lmawti nabniha fa'mal li dari khadin ridwanu khazinuha aljaru ahmadu warrahmanu baniha qusuruha zahabun walmisku tinatuha wazzafaranu hashisuha nabitun fiha wo ko ayyo musidɗo wota gollan aduna wo gollan laakara anda laakara mo wonɗa e gollande on ko hombo mahiɗen galle wo ko allah subhanahu wa ta'ala birikiire kanŋe e birikiire kaalisi birikiire kanŋe e birikiire kaalisi wo gollan ɗe galle ɗo sela gollangol ɗo galle ɗe annduɗa pelletɗe fof ko yirbayɗe ɗen ko fof ko yirbayɗe noon wo ko hommo woni kawtaljo ma on ko nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ko hommo woni itteɗo mawla on ko allah subhanahu wa ta'ala bani adama hara hino annduno ko wiyete aljanna a soñjatano hoore ma e fiiɗum e waduna ɗo ñande goo saydna oumar radiallahu anhu o arno tawi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam hiɓe waali e gatal ngal waɗi batte ka kuupuru maɓɓe saydna oumar ɓe fesi on say nelaɗo wanti ɓe ni ma yubkika ya oumar ko honɗum won ma e wullinde oumar saydna oumar maaki wo kisra e kaysar ɓen ko lamɓe wasen inni yo joni peeji ɓurɗi avancude ɗin fewn ɗo wo ɓen hino waalo e danɗe kanŋe kaalisi wo ko an noɓɓuyi moƴƴude e tagie fo ngon fof an hiɗa waalo ɗo e gatal leɗɗe ha gatal ngal waɗa batte ka kupuru ma haɗi toroɗa allah yo allahu hoynane seeɗa kono nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam jaabini oɗo ɓeyni ya oumar ala tarda an yakuna lahum dunya walana al akhira wal akhiratu hayrun wa abuga oumar ene accata ɓe heeferaɓe ƴetta aduna enen ƴetto hen lakara on say seydna oumar maki bala ya rasulallah ɓeɗo ko ni ɓe ɗaɓɓirno hande honto nelaɗo woni honto seydna aboubacre woni honto seydna oumar honto zunnurayn ousmane bune affan neɗɗo mo annduɗen hay malayka no hersamo honto ɓen fof woni hande matu jami'an wa mata alkhabar ɓe fof ɓe fatinoke ɓe yahi tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wala tus'aluna amma kanu ya'malun ɓen ko moftaji ɓe feƴƴino koɓe golluno ko moƴƴe ko boni fof hiɓe wondi e mum ton enen kadi hiɗen ɗo hande ko woni en e gollude ko pellet ko tiginde hoore men hanaka ƴetten ɗum ton ƴetten wowlugol fii ɓen accen ko woni e wowlde ɗo musidɓe mo be men no woodi ko rondi dongal hara bakkatu noon hino yiyotono no woodno woɓɓe men hara wata no buusude ka wona dari ɗo kono pellet hara joni en ala e yondinorde fi yewtugol e ɗi men ɗin ko daragol e tuumugol sahabaɓe nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam sahabaɓe ɓe nelaɗo maaki ashabi kan nujum wo sahabaɓe amen ɓe fof hiɓe wayi wakkoode kala mo ñentinɗon e maɓɓe haray on feewi ɓeɗo hande ɓe fof ɓe yahino hamsa en fof yahino bilal en fof yahino souaybou rumi en fof ɓe yahino al asratu l mubassarina bil janna ɓe fof maɓɓe ɓe mayino hande fof ɓe wontino mboldi ko neeɓi ɗo o hande kay ko enen yahata tawyaɓe kamɓe on kan tigi tigi on fi jannatin wa nahar fi maqadi sidiqin inda malikin muqtadir haray si feƴƴi ɗon haray hittinen seeɗa tan on e lutiri ɗo 5 à 10 minutes ko juutingol yela tuulul amal ko noon toɓɓere jowaɓere nden juutingol yela ko ɗum ɗon woni sohola kadi ko tawa e empêchegol ɗen e fii rewgol allahu subhanahu wa taala si tawi ko faalaɗo janngude inchallahu minen kadi do men yahay kono ko honde tuma o yahata ko a taswif ko honde tuma on tigi noon yahata si tawi innama ɗo joni jawdi no heeɓo nokkel kaari ko woɗɗi o ko woɗɗi ko adresse o majjini o on tigi tefay ha anda ko hondo ɗum ɗo heɓoyde kono pelleta hewotoye to fewn ɗo ko duɗe jelu woni e Bruxelles ko duɗe jelu woni e nder Belgique ɗo en général no woodi ka janguirte bimbi no woodi ka janguirte ñalorma no woodi ka janguirte kiiki no woodi ka janguirte jemma no woodi ka janguirte ka weekend no woodi ka jongede har ko jour ouvrable e musidɓe ande ɗo fof an a ronku heɓude hay nokk ka yaata finoɗa heɓa darsuhu gotum hiɓe innile man lam yakun fi ziyadatin fi dinihi
فهو في نقصان ومن كان في نقصان في دينه فالموت خير له من حياته وكلام على بيدade دين من ينده بين ينده وهرا هيدا دويتade وكلا wondo hara duito to woni dina ma kan waray ko mayde nen burma mojjande di gurdanda tulul amal haray feccen do seeda jonnen do exemple ji seeda wobbe andunobe yettunobe o adna be andi pellet adna ko hunde de dum annaki tulano maki law kanat ad-dunya ta'dilu 'inda allahi janaha ba'uda ma saga minha al-kafiru sharbata ma wo hara o aduna hino peesayno ko Allah yero embere valeur gabitawol sonsoliwi wo kefero yarataro do hay yaram gotal kono adna wona hay e hunde ni ka Allah subhanahu wa ta'ala to wodi goto wiyetedo al-a'mash al-muhaddith al-kabir hadara al-wafatu al-a'mash al-muhaddith al-kabir فبكى أبناؤه فقال لا تبكوا علي والله فوالله ما فاتتني تكبيرة الإحرام مع الإمام أكثر من 60 سنة o wiyeteɗo amash ɗo ko neɗɗo jomirawo gandal neɗɗo anduɗo wuuri maaye neɗɗo hulaynoɗo Allah ɓay o hewti kaw maayata himo waali joni ɓiɓɓe makko ɓe fof no ari no huɓitimo ɗon hiɓe habbinde ɓe maɓɓe maayata mo be no wullira sengo ɓiɓɓe ɓen on say neɗɗo ngo wi amash oyni wowata wullan few womin ɓuri duuɓi 60 ɓuri duuɓi 60 takbiratul ihram on imam on fuutakiɗan ka joolirde duuɓi 60 nde imam ɗo waɗa takbiratul ihram hara mo ɓaawo imam o woɓɓe men ɗo lewru hitande hara heɓaani julde jama nde yiɗaɓe ka juulirde o andu goɗɗo maayi oɗo duuɓi 60 60 sana ma fatatuhu takbiratul ihram ka juulirde kadi naade ka suudu oɗo ko ni o wuurino wiyeteɗon amash goɗɗo kadi wiyeteɗo hombo kadi exemple goto kadi o wiyeteɗo Sa'id ibn al-Musayyab oɗo ko jeyaɗo e tabi'ina wa huwa fi sakarati al-maut qala alhamdulillah ma azzana al-mu'azzin akthara min 40 sana illa wa ana fi masjidi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wo duuɓi 40 kanko kadi o wiyeteɗo Sa'id ibn al-Musayyab duuɓi 40 nde noddinowo on no noddinana waktu on haraymo ka nder juulirde nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam kono to waw yewtingol konngol ɗo tawi tigi tigi on sa o hewti mayde nen hewti ka hono ɗore dande ɗo ɓeɗo fof ko honɗum waɗi ɗum ɗo ɓay neɗɗo hara no anduno baraji ko o perdata argol tawa imamu waɗi takbiratul ihram baraji ko perɗa ɗon kon no ɓuuri sa perdi aduna o en kala ko woni aduna o baraji darɗe ɗiɗi ɗeɗo juuleten ka subaka ado en julde subaka baraji majji hino ɓuri sa okkama aduna on a okkama kadi kala ko woni hoore aduna on joni noon mo ɓe men yo miijito calcula ko leer hombo juulata ɗen darɗe ko leer hombo juulata subaka fii dogugol tun wara addunia al faniya ɓeɗo ko ni wonno battane maɓɓe ɓe andi ɓe wuuri ɓe maayey ɓe ɗaɓɓani nde ñalande wiyetede dargal woodi woɓɓe kadi mayɓe hara nde hiɓe maaya hara hiɓe yimude giɓi iɓe wonno yimude mo ɓe ko wuuri e hoore mum konko hoore ɗum woni ko maayata yo Allah okku en battane moƴƴo haray si feƴƴi ɗo ka lannitode yewtere an miɗo andintina hoore an andintina musidɓe ɓen fof ko wiyete kon alqana'atu yondinare yondinare ko ɗum wawata yonude bani adama ala ko wawata yonude bani adama sina yondinare nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam hiɓe maaki wo si tawino bani adama hino jogii aynde kanŋe wo o yeloto ka o heɓata aynde ɗiɗaɓere hay hunde wawata hebbinde hunduko bani adama sira mbulmbulti en ɗaɓɓay jawdi ha ñande ƴetta ɗen en heɓata jawdi ndi faala ɗen ni wo ɗaɓɓay ɓe piiji ɗiɗi na haaroɓe ɗaɓɓayɗo gandal e ɗaɓɓayɗo jawdi kono musidɗo ɗaɓɓir jawdi ndin lillahi wa lirrasul ɗaɓɓir jawdi ndin fiya dépense nu ko allahu on yiɗi yarli wono sayidna aboubacar dépensirno jawdi mum nulaɗo inni ko hombo watta fi sabilillah sayidna aboubacar yeyi moɓoy ko mari kon foppo addi nulaɗo maaki masa abqayta li ahlika ya ababacrin qala abqaytu lahum llaha wa rasula kon ɗum accanɗa ɓe gure manen
mi accani ɓe ngura nden Allah ene laaɗo makko on Seydina Oumar yehi addoye feccere jawdi ndin o acci toon feccere Seydina Ousmane gissa mo annduɗen mo yewtoɗen haa ko heewi nde o adduno ɗuma honno gaafila makko on setewol ngol ɓaygol ari mo njulaɓɓe mo ɓeddayno faala sodde juuɗe makko yeeyita yoɓuɗo wo o inna goɗɗo yoɓilan ko ɓuri ɗum o ƴetti fop o dépense fi tajhis jaysel usra ɓeeɗo ko ni musidɓe enen ka wonɗen ɗo enen en luttay e luɓagol tun ñande ɓe juulirɗe ñande ɓe ko en luɓo yahen liége luɓoɗen yahen bruxelles luɓoɗen yahen courtine luɓoɗen yahen anvers luɓoɗen enen hay gooto heɓaari faalaɗo siga ko Seydina Ousmane faalano fii wawgol en soodalngol nde juulirde fii heɓen enen kay ka mooɓoniren enen e suddiɓe men e ɓiɓɓe men kala waɗɗo ɗum ɗon wallahi summa wallahi joddi makko ala sina jannatul firdaus ndaare ɗo joni ɗo saayi on koyen happanaɗo mo ka saayi o yoni o ko be acciten ndaare nde ñanno bayana on feƴƴiri envers ka yewtere nden hattinta e fotugol ɗon tawi leer on lanni kon nu wanno ɗen ko moɓu bagage ji men yalta no woodi woɓɓe hakkude men ɗo ɓe jowo pet si ɓe décidi joni juulirde nde immoto molen bek ko wallahi lazim ɗo ine nde hitande nden lanni harayde immike kono etoɗen ha gomɗinen hadis ko nelaɗo maaki man bana lillahi masjidan bana llahu lahu baytan fil janna sa mahni Allah suudu Allah mahnoyde suudu ka aljanna ko hommoye woni faalaka suudu hara ko Allah womma hammandu birkiire kanŋe birkiire kaalis ƴetten ɗe jawle en anda ko honno wattinirte ƴetten ɗe jawle en anda ko honɓe wonne en accude ɓaawo men en anda ko honto maayoyta ƴettuɗe jawle ko marɗa waɗa fi sabilillah ko en jelo jooɗi fewnɗo ɗo o jama ɗo fof kala juulɗo ɗo darnde wotere jooɗiɗo ɗo heeɗi diina gooto ɓe dépense unoɓe ɗo heɓe jogii ɗum ɗo ila yawmel qiyama an a faalaka siga ɗum ɗo ñande yimɓe ɓen fof ƴettuma hawkoye ma ka ɓurure en fof en haykiroyte gooto gooto hara ko honno noon accanɗa hoore ma ɓaawo jawdi nin koye accuni fiironoɓe no ronira ardinan hoore ma ko moƴƴi a anda si ɓe ƴettoyay ndi ɓe waɗandi fi sabilillahi ko ɓe ƴettoyta ɗo nayi sappo ma noogay ma qur'an janngede laabi wulure ñande mayɗa ɗum ko zéro mo janngari qur'an wuuri duuɓi 60 a janngari qur'an ko ɓe jannganay ma qur'an ñande mayɗa ko ɗum nafayma a wuuri duuɓi 60 ay tari sadaka ko ɓe ittanayma sadaka ñande mayɗa ɗum nafayma ɗum hay hunde watama nafude wa an laysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'ayahu sawfa yura bani adama hay hunde jogaki sina ko ardnani hoore makko kon wa akhiran yaqulu ta'ala fi muhkami tanzil minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra koye ndi leydi woni ko en fof taga ɗen baba adama koye ndi woni ko taga koye ndi leydi kadi woni ko en fof ruttete ɗen en fof en yaara goto goto ma ɗiɗo ma tato kono ɓe yahen koye ndi leydi kadi woni ko yaltinoyte ɗen ñande goo e musidɓe woɓɓe no fuɗɗino métre carré ji heeɓi duuɓi ɗiɗi han joni e ronku timminde hara ko fanɗi o ɓe heeɓi cuuɗi tati kamen ɗo woodi woɓɓe jogiiɓe hara pays limitrophe ji lagine ɗin fop leydi be leydi hiɓe jogii suudu woto hiɓe ronkani Allah suudu woto hiɓe ronkani hoore maɓɓe suudu woto musidɓe julɓe waɗire lillahi wa lirrasul si a darni juulirde ko kala juulɗo ɗo woni danejo ma ɓalejo ma honɗunjo kala juulɗo on ko bara joni ko woodanma ta tefu ko hommoni ɗumannade toon an ko waɗirɗa ko lillahi wa lirrasuli haray mi daro wanwa ɗo aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu attaibu min azambi kaman la zamba lah haray kala konngol ko mi yewti ɗo tawi no yaadi e bindi ɗin haray ko ɗum ɗo woni ko fandunde annen kala ko falja toon haray ko min abdallah wonɗo yewde woni ko falji haray miɗo tori yaafuye kala nanɗo toon ko metti ɗum haray yo yaafiro sadi Allah haray fandunde annen ko haadina kam faame hina ha lanke فما كان من توفيق فمن الله وحده وما كان من خطأ أو صحو أو نسيان أو زلل فمني ومن الشيطان والله ورسوله منه براء وأعوذ بالله أن أذكركم وأنسى وأعوذ بالله أن أكون جسرا تأبرون به إلى الجنة فأوذى في نار جهنم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته